Honorable Nkosouhene. Honorable, anya hwe fa se manya mo ate. Matese ase wa lusu. Ya de ka. E wurade. Yey! Asaba ba bio. Asaba ba bio ni bania. Ah. Asaba ba bio. Chikro kwa bra. Chikro kwa bra. Muni ani ni ekura. Muni ani ni. Ah! Edom atu abama mi o. Edom atu asalai atu abama mi. Ana ma yini seye. Koko be chikro mudi ye gba ni o. Ye jabo ifuro tine ko. Mudi mabiem. Ye menchi mudi bie bi se. Muni ani ni ye. Muni ani ni ye kura. Ah! Emoya. Mali konkru ya mini. Kompaya maya ya de maya fo. Kompaya maya. Mali konkru ya mini. Kompaya maya. We dey anya say etwa ye yesre ne mum. Ye ni age esanse nkunim ba nkukuo ba. Wa konkodene. Akwale de mata 38. 38 no de ntwa no. Ana chenetiwa. Wow. Chenetiwa o. Oh. Na eru bi na tokoji 20 cedis. Tokoji to beji 20 cedis. Wow. Kutimbaji. Just 20 cedis. No, onso gas yasa. Jamba ko. Hey. Wo shall get pa no udisi yo ya. Oh. I said no go dem. Honorable Amando. Honorable Nkosouhene. Emoyo. Shahoden. Emoya. Shahoden. Nyame pesa wo prepare. Now stand back. Anuntia. If you don't succeed, try again. Try again. If you don't succeed, try again. Try again. Try again. Try again. Has come. Nyame enchanedi. Every bear na sani my friend Honorable Nkosouhene omfa. Ono hunkuku say bia ne downfall but anya ni sa. Be onyame apagya ma ese wo ya achame hene. Nyame pesa achame hene kra no wo focus on that. Say be ya obehwe wani munya more. Se se ofri assembly ma e bia na be kwa MP. Ti me ma na ba mumu. Empanifo se eto na se ye de dwanambre wa masamo honto no. Na we hunu ni sa na tie ye di dwanama bro na da so Samuel like ese go ja Samuel to sa na tie na go wa wi dwanam no mi share assembly ma bia wadi be imprensa na mi bisa sa ono na afio de one course na from class 1 ko class 2 ajata hu mi an chobi nsam ye DC kai na so nya mi shira